Kajingwan ke election Lok Sabha kala penlengo bat penleng a yaki babun kinong yalam jong ki parti baper ki bala sedang ban rengkang bat rengko nakawe kaktem parti syakawe pan. Hakani kakenti kasem joka United Democratic Party UDP Haribhoi District lasaki markmat da kajingmi no jong kinong yalam bat kinong kitkam Haribhoi District kentup ya kinong yalam ka central body youth wing bat women's wing. Kinong yalam barat ba jangka UDP ki bala ino kam menta kasngi ki kentup ya uba donbok kamden working president UDP ke jela uba deiru u president ka UDP Ribhoi uba Rafael Masar chief advisor ka UDP Ribhoi uba Rangkensai R Makdo advisor UDP Ribhoi Kong Queen Mary Rambai joint secretary UDP state women's wing ba Polking Star Timung auditor UDP Ribhoi district ba Watson Karkarang, President UDP Youth Wings Omsning Circle, ba Jeffrey Kamdet, Joint Secretary UDP Youth Wings State, ba Proper Dorpang, Secretary UDP Youth Wings Ribhoi District, ba Rajas Lapang, Working President UDP Youth Wings Ribhoi District, ba Richard Moksha, Vice President UDP Youth Wings Ribhoi District, Samla Kidorius Dekar, Vice President UDP Youth Wing Ribhoi District, ba Johnny Marbanyang, Finance Secretary UDP Youth Wing Ribhoi District, ba Prilston, Sport Secretary UDP Youth Wing Ribhoi District, ba Moonstar Jaran, Assistant Secretary Sport Secretary UDP Youth Wing Ribhoi District. Kentup ru yaki EC member jangka district kiba kentup ya uba Bishnu Roy Dilar, ba Henry Mukim, ba Ribor Makdo, ba Kershan Lengdo, ba Sebor Nongplang, ba Levinson Makdo, ba K Wonderful Kamden, ba NG Rolling Mangu, ba Browell Makdo, ba Wallman Sujai, ba Billingstar Silyang, ba Kiswell Langi, ba Lucas Lingdo, ba Hetsing Lempoid, ba Francis Shadam, ba Wanprang Shadam, ba Shlur Kamdet. Habakran Shikilat Pathai Kubor, uba Donbok Kamdet Working President UDP Hakajalla, uba Deiru President ka UDP Ribhoi, ulaya thu ba nakadaw bagi kwahi ban ino yakikam hakane ka party kila rai ban mino naka UDP. Kamdon kadaw persya yanuru ulaong. Rengkat lang bat kini ki para nong kitkam kinong tre jong ka party UDP ki bahap apo jong ka Ribhoi district jongi. Pat kumjuru ki bolong ro kinong kitkam ki bedan lang rengkat hangne nakaliang jong ka district UDP Ribhoi district batru jong ka central body jangka UDP jangka state Meghalaya jongi. Di nganam jar kerteng kui barok marba kan simpor ini. Di noi hangne kidon nakaliang jong ka kidon lah ke wings nalor jangka jangki rangbak kidon jago women's wing ro kidon hangne kinong kitkam ki bakman nang tangidon ro kinong kitkam nakaliang jangka youth wing ro kidon lang hangne bat kini kinong tray kidai kinong tray badan haga district bat kumjuro kibadage kinong kitkam kinong tray jongka youth UDP kibanage jangka central body room ani kumju tingidan hang ne kaman panpau hakamat jongki parlok prajor ke paranong sinong beit jongka dong thang Ribhoi bat kumjuro jongka kasi jeng tiang Meghalaya Barakoi ya ka ka jing tmu bat ka ka Sinjam ke bana kaliang jongi kum ki paran kitkam kinong tre jong ka parti UDP hapo jong ka Ribhoi district kentup lang bat kinong kitkam jong ka central body jong ka UDP hagaba ngi la shime arai ya ka ba ngin data mangi la shime kara bangin resign no andring la ya resign kum kinong kitkam ki bakmat jong ka parti UDP hagaba ngi la don lang ka kerteng jong kinong kitkam bat ka designation ka post baki kiban hapo jang ke parti hakini gisnem kipor ki balalek di ngi kwa ban pensyai hang ni ngi namburi ya ke jin shisha ni kren kumbagalong ni kwa ban le ki berhaba syai habashit wi tip lang bat kamdei ban long bangi ni shi magene garai ka rai ke klung kna ade ngi la shi magene garai de bangi perkat sani ba ngi la kren ngi la kendu ngi la discuss hadin bangi la ya kren la kendu la kren la ya Shim ya karai da ka wei ki jumut ba ki to ki bala seng dei ban mi no na ka parti UDP tingi la ya sain lang hang ni tang kinong kitkam ki ba kaman ngam ong ye kinong Christian
Kena gino kersian kita, lada ikan ni kata kemat kalangan ketak susu. Dari tangki kita kam ke kemat jangka parti, hapo jangka youth wing, women's wing, bana kalian juga rangba, hapo jangka ribuan district, bat kemjur ke badai jangka state ke bahap ke badai nang ni hapo ribuan. Tinggal si mereka negara, bangila resign no, kebomot ba kajian day jengi bat ke parti UDP kalau kot ngadu mantakasi. Di kata kelong bagi kuat ban penseu. Hakamat jeng di pajak pun lembah jeng kan galat hai keborun macam pergi press media. Nyimdan kono gadau basimet ne ke jadi bat ke paran kit kam lah ke jadi bat ke district ne ke jadi bat ke state UDP. Kinong kit kam ke hakamat jeng ke parti nyimdan. Nyimdan kono ke pangilong offended yanon ne kamdan kono kata ke jeng se persiamo ke bagi ong. Ngia so tunat ngi buram kalian iwe ngia trei bha. Ngi lep ha ya ke kam mangi yaki bat maki yang ngiru tandai kane kalong ka sinjam ke bangi sim namar tak bangi perkhat na ka menta kalau we jong kane ka dong ka than ka ri ba ka jak kan ri ka chingi kumno bangi la ban trei ban ya don benta na ka menta ki ba khamha ki bon ra na ka menta ka bit ka biang bat ka bha ka miat ka roi ka par jong kane ka dong ka than jong ka ri ba ka jak kan ri chingi de halor kita gidau ki ba ngira sim kane ka rai rang ba ha ka bangi la ya kujimut lang, ba nilai sign lang, ba nilai mi no nak parti UDP, naduk mentakasni, hak ide bat kene ke parti UDP ni amdan isu, te nak liang jongi kita gubanang sak, apa parti UDP ni nampen bor yaki, bakin wan ban dia soalang mo, bat Henry nak liang jongi ni suai kublai yaki, bakin sok sang mo, kini apa yaki, kini bit ya biang, kini ya roy par nak liang joki. Di tangita cuma dan penpau nak liang jongi kum kiparan kitkam kinong trei jong parti UDP hakamat jong pi ke lengba jong pi kum kelat patai ke bor se ki pebak nong sing snong bi jong gane ka temri boy jingi bat kum juro nak kum tagi paran nong sing snong jong gane ka rikasi jeng tia ba kejelan me liang jingi bor trai tangge pamya kulesun kata ya mentang impat la bano nomor ba ka syong ngin se perkat pade ke ga ba mi nang ni na ya selokong ya perkat marsua hadin ba swaban mi bangin ya sim swai kata karai kata kamla melong ke jemut bidan lang hang ni perlok ngimla banong kata se perkat kum no le syai ngin lagi laning in su resign la kut ne menang ban ong ni kata